kwisonzesha byagakwiye gukora abantu bafite stock mu rugo. Munyumve simba wujije mwebwe mu bikora. Umuntu uzi ko bifise mu nzu. Ubifise mu nzu wabyiyimye. Bihari. Wabyiyimye bihari. None ubwawe inzara igiye kukwica. Wongeremwe yandi masengesho yo kwiyiriza ubusa. Wiyirije ubusa gute kandi atabyo wiyimye. Uzi ko nabavuga ati jewe kubera mbona yuko no musi canke ejo atakasyo ihari. Nzocanirwa mu masengesho. Amafungo. No yo kwiyiriza ubusa. No amasengesho Imana yumva yuko wiyirije ubusa. Na amasengesho wiyimye ibyo kujya hariya muri stock yari imiceri yari bya kawunga. Hariya amakotara hari wari kujya amafiriti. Mayonnaise irahari ni salade bayi kuyigukorera. Yego. Kavuga ati rero kubwo gushaka Imana. Wa mafiriti weja ku ruhande. Wa miceri weja ku ruhande. Shaka gushaka Imana. Ariko wowe ubwawe wayiriwe ubusango yewe ngo ngiye gukora amasengesho kwiyiriza ubusa. Wari usanzwe ubwiyirije no niyo utafata amafungo wari usanzwe uyafise. Aya mafaranga batanga mu matorero biza bintangaza cyane. Bigira 10 n'amashikano. N'amashimwe byose. Kuntu muri eglise habaye umukene wa nyuma. Ari amafaranga pastori wabo yaragiye kuyagura imodoka izimbye. Ya mbere izimbye. Akanayizana kwishima mw'Imana ko Imana yamuhaye imodoka. Ariko mwebwe mw'abakristo mwe yatanze ntabashimiye. Arwa mu pastori yasenga yarambwira ngo ngira ndakurukaneho karande ziwanyu zose. Namubwira ati hoya ndabyanze. Turabyangirike. Namubwira ati wacu hari karande z'ubu boss nushaka kunjya. Ushaka mbumukene. Nayo kandi wango yabimbwira ndamurevye nasanga ari we mukene nyuma yanje. Nahise namubwira ati ahubwo wowe ndazikurukaneho z'ubukene. Uyindukire uzimwirukaneko. Ego. Wenda kwirukana y'izubukene kuko ndabona ubuzima bwase. Rero hariho abantu bagenda bavuga ngo Imana yavuze itavuze. Hari umuntu yingaze kumbwira ngo umuhanuziga kandi ubukera nta wampanurira. Kera nta muntu ngira ngo Imana abakene ntibazi. Bazoze babitubwira. Uzore no muri eglise nta mukene hanurirwa ababosi batashize. Nukuri da. Je nimbanaje n'imodoka nambaraga costume kanje. Bataravuga ati haguruka. Imana iragukunda. Kandi ubwo subuhanuzi ijambo ry'Imana rivuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira si bibi n'ibyiza. Twese Imana iradukunda ahubwo yanga ibyo dukora. Yego. Mw'abantu umwe mw'abantu muvuga ubutumwa na pastori mushonje mutubwire. Regoze babwira abakristo ba. Ati turashonje. Ariko ubu asigaye hanura ibintu bitari byo. Wowe nkakubona. Urabona ko kufise uko ngukusa nkakureba nkavuga ati uyu musista man kuja kubera Canada byo mubera kandi arabishaka. Nahita nkubwira ati Imana iguhaye umugabo muri Canada. Ariko urasabwa gutanga ituro ry'ishimwe. Ariko bashaka dushime tutarabona nibyo dushimamwe. Dushime imbere yuko ubona cyagisubizo. Ndamaze kuja ahantu ho gushingura rimwe. Maze kuja rimwe gusa. Ako barimo kuririmba ndatega amatwi. Manje ndavuga ati indirimbo sinyiririmba. Nukuri da ikintu nanza kuririmba. Ego. Bavuze ngo tuzohurira ndavuga ati yo bazajya kwa shitani. Uzora kwa shitani. Ko ntazi imirimo yakoze. Ko ntari nagumye nguma nihore. Nagumye nihore ndavuga ati baririmbe bayiheza Imana niyizacu rubanza. Canke ibingibi byo kuvuga ngo Imana ngikwakire mu bayo. Dore ko n'abantu bagize nindenda kwandika y'amajambo. Yego. Ninda gupostinga abantu bapfuye dore ko abantu bapfuye ari bo tuzaduposta. Je zagupostinga ugihari wo. Cyane ariko umuntu ngo yapfuye ngo tumuruje ku mastat. Yego. Ni ngupost waruzi yuko je ngupostinze wowe nkandikaho wakoze kuba twakoranye. Birakuryohera. Bien sûr. None wapfuye ni bande bizaryoherwa ngo nagupostinga. Bande nyene. Isaac TV. Salut abakunzi ba Isaac TV ndabaramukije cyane gose muherereye. Senana Flavia kandi agatse kwindi ncuru. Ntawiteka no kwicara imbere zanyu canke no kugira ico ndabashikirije. Kubwo rero abo bwakiye ndabaramukije cyane mwaramutse abari ku masanka yo turiko ndabaramukije cyane. Abo bwije nabo mwiriwe meze neza. So murambona imbere zanyu ntawiteka no kwicara imbere y'umukozi w'Imana.
umunsi ufise yandi mavuta reka tumwakire kuri Isaac TV mukozi w'Imana twakwa ikaze murakoze kunyakira umeze neza meze neza twakwa ikaze kuri Isaac TV mukozi w'Imana yitwa Evangelist Israel Bahati niko nita yego twakwa ikaze rero murakoze kunyakira n'abakunzi bose ba Isaac TV nabo bakoze gufata akanya kaho yego bagatangira kudukurikirana yego cyane kuri Isaac TV mengo niyo ya mbere nibwo bwa mbere nibwo bwa mbere gusa we ni tumaze gukorana gusa atari kuri Isaac TV ariko niteka dutewe yuko aza kuri Isaac TV tukamenya byinshi tukamenya ibyo asanzwe akora ni umuvuga butumwa asanzwe yigisha ijambo ry'Imana ariko turashaka kumenya n'ibindi biri indani y'ivyo asanzwe yigisha cyane kubwo rero twatewe iteka no kumwakira muri Isaac TV kugira ngo tuvugane byinshi ku bisanzwe asanzwe akora ku mirimo wo kumenyesha ijambo ry'Imana tukiri ngaho tugashaka kumenya Evangeliste Israel Bahati umuvuga butumwa ninde byatanguye gute kugira ngo abakunzi ba Isaac TV bakumenye cyane Bahati Israel n'umuvuga butumwa bwiza ndi umusore ariko ndabukinze urabukinze basi ndafashwe ntabwo ndi ku isoko kugira ninjire mu byo kuvuga ubutumwa nanje hari inzira nanyuzemo itari nziza basi yo kuja mu byo mwisi cyane abantu baja mu byisi cyane nkaho umenga nta n'Imana ibaho basi ntibanatekereze ejo habo hazaza uko hazaba hameze rero nanje nabaye mu byisi cyane narageze no kuri level ngira ushobora kunyura nko ku bantu bakama nk'amapeni kugira ndabasinyo hari n'abantu bagira bambara impuzu hari amasinyo yanje ndaba umusitari cyane ariko ntago nari mu nzira y'Imana nari narinjijwe muri ramba bita ba Illuminati ndi umusitari ariko ata mahoro ufise kuko tudafise Yesu nta kintu tuba dufise nta mahoro mbese tuba dufise rero ngenda mu nyuma sinamenya ko habaye ibintu byo gutanga ibitambo ndafite umubebe nabyaranye n'umuzungu muri ubwo buzima nyine ntaramenya Imana bambwira ndamutanga igitambo umwana ngapfe ndahita mbumukire cyane ibyo bintu ndabyanga maze kubyanga rero n'ibintu bari barampaye biramperaho byose biragenda byose birashira mbese rero sigarira ngaho ndi azero ndavuga ati rero nta handi nahungira uretse muri Yesu ndangije mungira muri Yesu ntangira gusenga ariko nkasenga kabisa ndi kuri ya level nkenye cyane ariko cyane kabisa umve ngo cyane kubera ko umuntu wese yabaga afite impuzu ishaje nyine ya mpuzu ishaje nije yaca yigabira bwa buzima bumwe bwo hasi cyane bwo hasi kabisa kuko je urabona ko nkiri muto ndago ndi hagati y'imyaka 25 na 30 ndi hagati yayo rero fise nk'iyo myaka ukumva ngo narambaje ikintu c'igitoki kandi urumva ntago ari cera naracambaza kubera babaga bangabiye impuzu nini zitankwiye noneho nkakenyeza kiriya kintu c'igitoki ndibuka igihe kimwe nanacambaje noneho ngiye ahantu mwivuga butumwa nambaje kijya noneho bararirimba turimo guhimbaza gica kiracika kiravamwo gica kiracika kubera kijya kintu uko amasaha yegera imbere niko kigenda acuma ubundi umuhinga wacu ubonye saa sita zitaragera wagenda ugahindura mu kintu kuko saa sita zigera izuba ari ryinshi gihita gicika cyuma gica kivako nubisha gicitse ntango yamanutse ngo igwe hasi mbese nkora mu mufuko ndasohoka abantu bari bahari aho bacabangura umukozi w'Imana turamuzi ngo ubundi yafashijwe ngahita asohoka kumbe hari akantu nyine byagenze nanze guseba sinzi uko nage hano bambona umushumi w'inkweto cashiramo ndagaruka ndakomeza gusenga rero naricaza kuvuga yuko narabayeho basi mu buzima bw'amafaranga menshi ariko ntafite Yesu noneho ubwo nangiye gutanga igitambo c'umwana nonga nibwo rero naciye nkena noneho nkatangira kwibaza none ko nkenye kandi je nari nzi uko abantu bose basenga egare ko bagomba kuba aba boss nje muri Yesu sanga muri Yesu naje ndondera sanga bamutubwira ubwabo cambere nta rukundo bafitiye hagati yabo
nkavuga ati wayimvuye muri biriya basi abakorera satani nukuri nta mahoro bagira ariko uzi ko bagiranira urukundo bagakundana niyo mpamvu ushobora kubona imboregwa itoshobora kunywa we mwicaranye mutegeza gusangira munwa atabi mutegeza gusangira mugasangira ariko tuvuga abarokore umuntu akanywa fanta akanywa n'indi eshatu we wicaye ngaho yicaye kandi ari umuntu byitwa pana ngo numupagani aramuzi ko ari umurokore noneho bamara bakavanga azoja mu ijuru kureba bariyo nza ndavuga ati no mu mwonga bazagwayo ntago wavuga ngo urimo kujya mu ijuru erega ntago twaza tubwira abantu ngo turakunda Imana no tubigabanye kubivuga ahubwo dukunda abantu nibwo bazamenya ko dukunda Imana bien sûr twereka abatubona hafi basi kubera ko urukundo rw'Imana ntabwo dukunda Imana ngo rugenda rugere ku Mana ruce gwinjira muri wowe no ahubwo ruca muri jewe ukunda wowe ukagenda no ku Mana ikibazo twe dufite nk'abarokore canke dusenga ngo kubesha abantu ngo turakunda Imana aho no umuntu basigaye amubwira ngo yivuge avuga uwari wagatavuga ngo nitwa ngo ndakunda Imana cane ngo ndakijijwe ibyo bintu ntago tubishaka zo titre zikenewe ntago zikenewe ahubwo wowe kuba ukijijwe nta nubwo ugomba ari ngombwa kubimenya reka abandi babivuge niba usenga reka babivuge izamu ndavuga ati tuze tureka kubwira abantu ngo tugiye gusenga canke ngo dukoze iki ahubwo twebwe dusenge nubwo twaba twihishe ariko abantu tutanabibabwiye bamenye ko twasenze kandi tutabivuze Roiza yahura n'ubuzima bubi ndibuka narabaye mu gipastori kandi muri Pentecote mu gipastori ariko umupasiteri ashajishije impundu canke umwarimu yayihajeyo nahabaye imyaka umwaka uragera ariko nta gahuzu gashasha bari bwangurire kandi ari kuri ntuza nkuru noneho nkuko wovuga ngo nko kunahangwa hakuru nkibaza n'urukundo bahora batwigisha kera ngo Imana ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mwisi cyane ngo byatumye itanga umwana w'ikinege wogira ngo mwizera atarimboka ngo avuga ubugingo budashira none muruvuga ku munwa gusa nta nubwo muzi kuko yaba muruzi mwamwe mukunda abandi ibi byo kuvana nawe muri Pentecote bakafatana narabababariye pe narigeze kubivuga ari umuntu yigeze kunumira nkora ikiganiro n'umupentecote kabisa w'indani nanubahaga mvuga ati uri umuntu mwiza ariko yumvishe nabivuze ibi ahita avuga nahora ari ubutumwa nyine digisha ijambo ry'Imana nkari abantu saa 7 z'ijoro yahise ambwira ngo n'ubutumwa bwawe ngo ntuzongere kubuma ngo uraza kutuvuga gute ngo wabuze ibintu uvuga ndavuga ati wa muntu nawe narinzi ego wa muntu wa hafi noneho narinda naza ari umuntu mwiza arimo kuvuga ngo mba nawuze ibyo mvuga kandi nko kuvuga ati nta dini twojamo tuvuge ngo iri niryo rifise urukundo nta na rimwe twojamo tuvuge ngo iri niryo rizodukunda amadini yose bishatse kuvuga iki harimo abantu beza harimo n'abantu babi harimo niyo mpamvu umuntu ambwira ati nje gukirizwa hehe sinomubwira ngo genda muri Pentecote sinomubwira ngo genda nomubwira ati aho umutima wawe kuyobora abari huje kandi nunahaja uzihanganira ibyo uzahura nabyo byose cyane gose uho byanga bikunda ni ngombwa ugira ibyo uhura nabyo ntabwo bose baza barageze ku musaraba bose baje gushaka Imana aba harimo abaje kureba abantu ko bambaye aba harimo n'abaje kugaragaza imyambarire yabo ibyo impamvu none se hari dini ribuzemo umuntu aroga nta na rimwe byose harimo abarozi harimo abatangishano harimo abakora rero ibi byose none arimo kuvuga ati narabababariye ariko bafashe nabi ko batanagahuzu gashasha basi banguriye atanu umuntu ndashimira umubyeyi yabangiriye neza ndabavuga mu mazina ariko abangiriye nabi se ndabavuga umubyeyi yitwa Emile ni umupasiteri mu Kayanza mu rushengero rwa Pentecote yarangiriye neza pe niwe bo batangiye kunyigisha gusoma ijambo ry'Imana n'umudamu wiwe umudamu we n'umwigisha sinamuvuga mu izina ariko bazamwita ngo ni mama Pezibre yarangiriye neza kuri level kabisa nanje mvuga ati abana abantu beza barangirira neza bakamba n'amafaranga yo kuyogoshesha nkenye cyane uwo mupapa nta buryo nawe yarafite sino bimurenganyiriza yarafata n'impuzu yambaye akavuga ati akira basu agama n'amafaranga nzoyigabanishe ko kitari inkwiye ariko baranyeretse umutima mwiza rero amadini yose hari abantu babi
n'abandi n'abeza ntitukaze tuvugisha ukuri ahubwo ikibazo dufise nuko hari amadini ashinzwe gucira imanza ayandi madini n'abandi bantu usanga bashinzwe gucira imanza amadini batinjiye indani ngo barabe ko harimwo abeza n'ababi harimwo abeza n'ababi nk'ubu ngubu bitewe n'idini jewe sengeramo cyangwa wowe we nkakubona nkabona nimba wambaye ihereni nkatamvuga turiya tayari azoja mu muriro ukagira ngo ni je secrétaire w'ijuru rero noneho tukanibagirwa twebwe ibyo twari ibyo kera sinzi akantu bakunda kuvuga ngo nta mweranda utagira kahise niba ari niki tuntu nk'utwo nta muntu mubi basa adafite akahise nta n'umweranda twese turafise akahise kacu twese turafise ahahise hacu kandi atari heza niyo mpamvu je nimba senga nkabona wowe hari ibintu urimwo nimba ari ukuntu umeze nkavuga ngo ijambo ry'Imana ntiribikunda nk'uko bikwiye wowe ntabwo nari nkwiye guhita nkucira urubanza ngo uzajya mu muriro buriya mu ijuru hari ibitangaza bitatu tuzasangayo igitangaza ca mbere kuba Israel azisanga mu ijuru yiyizi n'amafuti yiwe ica kabiri kuba nzasangayo wa muntu navuga turiya muntu ni danje ni mboregwa dore ubuzima bayemo ni ruhebwa nkaza ndamusangayo zatangara noneho ikindi ca gatatu nkazaburayo wa muntu twavuga ati uyu muntu n'umuvuga butumwa mwiza ijoro ni gwiwe nkazamuburayo wa muvuga butumwa yavuga ubutumwa agafasha abantu yakiza abantu bagwaye yagira iki tukamubura gasanga siyari ari naha ibyo rero nibyo bintu bizaba biri niyo mpamvu nimba nkubonye sinagucira urubanza ngo uzajya mu muriro nawe nimba nkubonye nkavuga amafuti yawe nawe ntiwaca nkakubwira ati we iki kintu ni kosa niwocungarariza uvuga ati okay tigihe nzumva kimviramwo je ndagikunda igihe nzumva nokirekera nzokireka ikibazo rero tugira turimo kubwira abantu ubutumwa bwiza tukababwira ati kwambara amapantaro n'icaha urabyumva kwambara imini n'icaha noneho twamara kubibabwira bakavuga ati okay pasiteri ko atandeye baje nzambara agapantaro kanje mu rugo nzoja no muri ville ndakambaye va kuba ntazokajana gusenga mini yanje nzayambara ngende mpure n'aba jene bagenzi banje turyoherwa hapfa kuba ntarigiye muri korali rero impamvu ibitera si yindi nuko tubigisha uko bambara aho kugira ngo tubanze tubigisha Imana bayimenye wumve ko kwambara za mpuzu ari bibi ubyiyumvemwo utabibwiwe nukuvuga we ninkwigisha Imana ya Mana ukayimenya izogusanga utangire kwireba none urebe n'ifoto wahora wambara kera tubuye ari jewe wifate ku munwa ariko ubutumwa kubabwira ati mwambare birebire bakambara birebire ejo tukabona babyariye iwabo aho kwambara birebire bakantera inda nakambara bigufi nkitwara neza cyane gose rero nico kibazo turimo guhura naco nk'abantu bigisha ubutumwa bwiza we nibuje mu idini runaka wambaye ipantaro deshira bigusohora nibo basi wowe by the way wowe nimba wowe uje mu rushengero wambaye usutse imisatsi wambaye amashinete n'amahereni nkuko yimereye ninkusohora ni nkuko hoza abakiriya acuruje impuzu baze kugura impuzu ngaca ndabirukana ati mugende twebwe nimba twaramenye Imana abapagani n'abakiriya bacu byase ubundi nyene hakwiriye ijya mitima imenetse ijya mitima irushe nibo dushaka turabakeneye tugize amahigwa arinjiye tutagiye gusemera hariya ngo wowe ngo ibi no wimba nambaye agashinete kana canke uduherene ngo kugira winjire ngo urabanza ngo banza ubikure ndabikura kuyihe mpamvu banza munyigisha iyo Mana yabivuze yuko bitemewe niba ari n'imirongo muyimbwire muri Bibiliya hama ntangire kugenda uko ijambo ry'Imana rivuga rero impamvu benshi baba mu rushengero ariko basa nkaho bari mu isi baje bababwira amategeko y'idini ntibababwira amategeko y'Imana cyane gose rero iyo utabwiwe iyo wabwiwe amategeko y'idini bababwira ati idini ryacu ntigemera amaherene idini ryacu ntigemera amapantaro idini ryacu ntigemera imishatsi idini ryacu ntirikunda ko yakisiga utuntu ku minwa ntabwo twe tubishaka no baragukomerekeje ahubwo batumye ugiye ubabaye juko mbyumva nkanje
Yego. barakwiye kureka mukaza bagize amahirwe murinjiye muri abakiriya ni mwebwe gatwatu abo bapaganiga nibo twatumweho suko nyene ariko ubu umuntu niba yinjira afite akashinete mu izosi yiguriye naho yakagura miliyoni baca bavuga ngo reka kandi ntibakaguha babiturire ngo tugende kubiturira no ntibyari bikwiye rero nk'abantu bajya mu ijoro abapagani ni abakiriya bacu tubabwire ubutumwa bwiza bahinduke noneho abantu abavuga ubutumwa wenda bankurikiye mureke tugabanye kuvuga ubutumwa bwiza ahubwo twebwe tuba ubutumwa bwiza suko nyene kugira ngo tutaranavuga cyara kanoniko tutaranavuga basi je duhuye nkakwereka ukuntu umutima w'urukundo yo uzifuza kumenya ubundi Israel asengera hehe Israel ubundi yamenye imana yihe vraiment ni muntu ki abantu nk'aba baracabaho ndibuka nari ndi mu modoka ashiramo umuntu yaravuye gutora ibicupa bijya bivamwe amazi ndamushira mu modoka ndagenda baramwogosha ndangije ndamubaza ukeneye gufungura iki ndagenda turasangira turaryoherwa noneho we ntago yaryohewe cyane kuruta abantu barimo kubibona abantu baravuga yo abantu nk'aba baracabaho n'umukozi w'Imana abakozi w'Imana se nk'aba baracabaho kabandi bavuga ngo iby'ibiki ngo abantu bagira iki usanga biriye n'ibiki bishira hejuru ugasanga niba ufite akamodoka agendana n'abakamukingurira kandi umuryango wiwe ni uremereye kuruta uw'imodoka mu rugo arawikingurira ariko akigira ikintu cy'igikomerezwa akigira ikintu catari ntashaka kubonana n'abantu intama ziwe kugira zimubone zitanga amafaranga runaka kandi ari intama ziwe kugira zimubone kandi ngo ni intama ni wazirongoye ugasanga ni ca kintu cikakisha ibyubahiro byose yarabizanye arabyiha kandi Imana yaravuze ngo icubahiro canje caramvunye sinzagiye undi muntu aka kantu kacaramvunye nako nishiriyeho baza kuvuga ati wa muntu ako ntago kari muri Bibiliya basi nako shizemo Imana yaravuze ati icubahiro canje sinzagiye undi muntu yego ariko ugasanga twebwe abavuga butumwa nitwe bigize nabi ntidushaka ko n'abantu tubegera mwigize abantu bakaze Bibiliya tubwira ngo turi umunyu w'isi sibyo nimba Israel ari umunyu urabona umunyu ukora urugero ari foto yanje warigeze kubona bayipostinga ndi kuri airport kwakira bifesi abantu barayivuzeho umuvuga butumwa ngo aje kwakira ngo umuntu aririmbe ngo indirimbo z'isi ibyo ngo byabaye ibyo ngo birabaho ngo shanga wa muntu ngo wapi ngo ntakigenda none mibariza abantu badukurikiye urabona umunyu ukora mu byo kurya umunyu bakawushira ku isahani yawo n'ibyo kurya ku isahani yabyo avanga none abapagani n'urugero sishatse kuvuga ngo bifese n'umupagani sishatse kuvuga no none abapagani bazohinduka gute tutabegereye gute nyene barimo kuvuga ngo Bibiliya tubwira ngo ntitukicarane n'abacokoranye kwicarana batatwandukiza ibyo bo bakora ahubwo tukabigisha inzira nziza mukabadomeka yego nta kintu bitwaye basi niba ari abacokoranye twe ntiducokorana tuzabahindura nabo bareke gucokorana nabo bahinduke bamere nk'uko twebwe tumeze ariko ubu umuntu aravuga ngo yewe ngo bari abapagani ngo je gusinya nasangira nabo twabona kwicarana ngo afise umwuka w'Imana je nkicarana na bari urumva yavuga yabona urabona ibi ngibi byanyu byama TV online yego urabona ko bivuga ko tubivugira n'ubutumwa bwiza n'ukuri n'ababikora bose courage urabona ko tuvugiraho ubutumwa bwiza ko atava ngo je ngiriya cano ngitavuga iby'Imana ngo sinohaje ngo ntumira ngo ngende nuko kubera yuko nta jambo ry'Imana bigisha iby'isi ngo bigisha ibiki no we niba wagutume barazi message utanga none nk'ubu je wigeze umbaza ngo Mr. akomeye mu Burundi ninde nk'ibyo niwo bimbaza urazi ko ntobimenye niwo mbaza ngo ninde mukinyinjiza ibitsindo byinshi abo mutumira mubazi ko ari abafana b'ibyo bintu ariko je kuko muzi ibyo nkora mushira mu iyobokamana cyane gose mushira muri ibyo bintu mba nkora rero ikibazo dufise n'impamvu ubutumwa bufase ikindi turimo kuvuga Imana tutamenye ari ijambo ry'Abantu rivuga ngo ubwo bwoko bumvugisha iminwa gusa ngariki imitima yabwo imbakure
niyo mpamvu rero wowe tuzahura nkavuga ati wuko kuntu witwara ndabyanze Imana birayinukira urasesema Imana no yego nari nkwiye kuza nkakwegera niba nkazambwira ati aka kantu uzagakosore we kubera ukuntu twamaze no kuba turi inshuti yego ituvuga ati ariko je nabona nta kintu gatwaye none uko ndabikubwira rimwe kabiri noneho je no muri bwa buryo bukeyamba fise nkashobora kugushakira n'urugero niba ukunda kwambara amapantaro ariyo yawe nyine birabaho umuntu agakunda amapantaro gusa yego none igihe kimwe nkazagenda afite udufaranga duke nkakuzanira aka gift k'ikanzu yego wakambara ukagapostinga ukumva bagenzi wow uraberewe cyane yo uraberewe wow tuvuga ati uziko ngiye kuzaza ndabyambara ko bya bintu ari bon kandi nigeze nkubwira ati ntigeze umubwira nabi ngo bimukomeretse ahubwo ju akantu nakoze katumye nawe ubona kari keza ukwiye kumera uko nguko ukwiye kugenda uko ariko ubavuga butumwa aravuga ati ngo wowe umeze uku uzasha none se nimwe usanze ari wihiye mbere yiwe nawe urumva Satani kugira yigarurira abantu benshi arabaryosha natwe rero tukwiye kubwira ubutumwa abantu tubaryosha pana kubabwira ngo ibibanezeza kubaryosha no kuvuga gute tukababwira ati yo we naho kiri muri ivyo Imana iragukunda imbabazi z'Imana ziracariho Imana yakubabarira kuko hari umuntu areba ibyaha yakoze warangiza ugatumubwira ubutumwa ngagiye gusha katavuga ati nubundi reka ndahote atsika ngumemwe n'ibyaha reka ngumemwe n'ubundi ni andi bambwiye ko nzasha nzahire rimwe ariko nje nkakubwira yo imbabazi z'Imana ziracariho Imana ingira neza hari abakubanjirije bakoze ibyaha bagendeye mu byaha bibi bisha abantu benshi ariko Imana yarababariye ngwino nawe Imana iragushaka nawe yakubabarira ariko turajaho mwebwe murahiye umuriro urabaturiye turimo kubatera ubwoba gasezerano rya kera turimo kubatera ubwoba nibyo Imana kwica nibyirica sibyo noneho ni inyembabazi nyinshi cyane gose sibyo ni inyembabazi nyinshi rero Satani niba twara abantu abanza kubabwira utuntu tuzi ko tunari twiza ukagenda dukurikiye nza nkunda kubivuga bitewe n'ubuzima nanyuzemwo ibya Satani ice cream benshi barayizi envelope bitekeyemwo nayigiranya na ice cream ariko mu imbere harimwo ibintu birura nk'umubirizi basi dutangira kuri ice cream inyuma twumva biryoshe ariko tugenda tuca mu mubirizi ibintu birura cyane urumva ico kintu ivy'Imana navyo envelope yabyo n'umubirizi inyuma bitangira birura sibyo yego bibisha utangira kuvuga ubutumwa ukabura imuzu ugasonza bakakuvuga nabi yego ariko kugenda wegera imbere ukagenda wegera mu biryoshe wingende mu biryoshe kabisa mu biryoshe bimwe birura bya kera byarashize n'ukuri mu bintu bisosa byarashize ariko byasabye uko nihanganira bwa burure yego ndabwihanganira ndagwana nabwo urumva je niba je ufise amasezerano yanje n'Imana hari ibintu mbamwo hagati yabyo hano hagati habaho reka mvuge yuko reka nishire ko ndi hano hagati niyaza hano hagati barahareba hano hagati yanje nawe ni umuntu Imana yabwiye ati mwana wanje nzokugirira neza ari hano hagati yego rero aba hagati y'icaha akaba no hagati y'ibibazo hirya y'ibibazo hari Imana hirya y'ibyaha hari shitani rero je mpagaze hano aha kuri iyi kote hari ikibazo aha hari icaha yego no kubera noneho hirya y'iki kibazo hari Imana noneho je ngasenga ndi hano hagati nkavuga ati Imana ntabara nimba ndi umuntu nabuze ibyo gufungura canke ndi umumama canke ndi umukobwa canke ndi umusore nkavuga ati nabuze ibyo fungura ako kanya nkaba mbonye umuntu aza kubima ariko tugakorana ibyaha dukoze ibyaha urumva narindi kuri nagiye kuri uruhande ahandi cenza ku ruhande rwo gukora icaha ko bageza Satani ndiko negera Satani ari hariya hirya noneho naje mu ruhande rwo gukora icaha
nkomeza nivugira ngo rega noneho nkomeje cacaha naco kizana n'ibibazo kuko iyo ukoze icaha gihita gikurura ca kibazo bikaguhurizamo hagati. Noneho jewe nakoze icaha niyanduje ndi ku ruhande rwa Satani no Imana iri hariya hirya yawe nakomeza mvuga ngo isaha y'Imana niragera ngo nigera izontabara. Umva mwabantu mudukurikiye barababesha ahubwo mwebwe maze iminsi muvuga ngo isaha y'Imana ntiragera. Icara mubanze mwisuzume murebe ko itabarenganya. None ko waje ku ruhande rw'icaha hino Imana kiri hariya hirya wiza kugira neza muhuriye hehe? Cyo gusanga gute? Nico kibazo ro turimo kugira. Wowe Imana ikakuma kubera ko ibintu byose dukeneye ku Mana Imana yabishize mu bantu. Yego. Wowe Imana ikamuza nawe maze iminsi mbwira abantu ati tugabanya kugira abantu Imana iguhumugisha. Je ntabyo nkivuga. No? Kubera iki? Maze iminsi mbwira abantu ati tugabanya kugira abantu Imana ibaheze umugisha. Twebwe Imana yarawuduhaye tuwubahe. Okay. Wowe abari uvaho Imana yaguhaye. Yego none Imana irava mu ijuru ubu. Ubundi nibyo. Ino ni Imana izi umuhe we nimba muye nawe egare yuko Imana impuza n'umugisha mbere umugisha nibyo sindindira Imana kuko Imana sinzoyibona ubwayo nyene reka ice muri wewe Imana nizaza n'uyibyo. Nibyo bintu nashatse kuvuga. Nimba tutawufise nani mpamvu wo kubatura ku bantu kuko natwe nawe dufite dutanga ibyo dufise. Yego tanga ibyo dufise ariko dushobora umuntu kumuha akantu gatoya tukaja tunakatoroka kamubera kanini. Ariko ikibazo twebwe dufise umupasiteri uragenda ngo agusengere ukamubwira ati pastor nukuri basohoye mu nzu narinje usenge yarangiza akakurambika hinda n'amakaruvati naziriya ntoki ngo arirukana abazimu ngo bareke gukwirukana mu nzu. Pasiteri uwo ngo wakora ibyo kandi afise n'ubushobozi nukuri ntikigoryi niko navuga. None uwo muntu yabuze ukuntu adoma ko kwera uri pasiteri avuga ati pastor fasha ndihira inzu baragiye kusohora. Isengesho ry'umuntu basohoye mu nzu n'iryo umuntu ashonje nge ntajyo nasenga. Ushonje nakujyana bakakumpera ikirahuri c'amata n'irindazi. Iyo nzari gahera. Umudayimoni agatuye. Uwo mudayimoni agasha. Satana kamaramara. Nimba bagusohoye mu nzu ufise uburyo. Yo ushobora kuvuga ati nta buryo bwishe fise uto. Ego. Base uri mu pastor udafise uburyo uwo musengero ukavuga ati genda no kuri Imana igucira inzira nanje ntakomeze. Ariko iri pastor wireze muri VWT. Wireze mu modoka ya $30,000. Wiri gutubwira yuko ba munzi henze nga harimo n'amazi yo hejuru hakuno bazabivuga neza bakabitindaho. Rero urumva ni ikibazo gikomeye. Je nimba navuga nari kuguha. Nimba wowe ushonje sinagusengera ahubwo naguha ibiryo. Nimba bakuruka twisonzeshe iyo ngwara ngo igende. Maze iminsi mbibwira abantu. Kwisonzesha byagakwiye gukora abantu bafite stock mu rugo. Munyumve simba wujije mwebwe mu bikora. Umuntu uzi ko bifise mu nzu. Ubifise mu nzu wabyiyimye. Bihari. Wabyiyimye bihari. None ubwawe inzara igiye kukwica. Wongeremwe yandi masengesho yo kwiyiriza ubusa. Wiyirije ubusa gute kandi atabyo wiyimye. Uzi ko n'abavuga ati jewe kubera mbona yuko no musi canke ejo atakasyo ihari. Nzocanirwa mu masengesho. No yo kwiyiriza ubusa. No amasengesho Imana yumva yuko wiyirije ubusa. Na amasengesho wiyimye ibyo kujya hariya muri stock yari imiceri yari bya kawunga. Hariya amakotara hari wari kujya amafiriti. Mayonnaise irahari ni salade bayi kuyigukorera. Kavuga ati rero kubwo gushaka Imana. Wa mafiriti weja ku ruhande. Wa miceri weja ku ruhande. Shaka gushaka Imana. Ariko wowe ubwawe wayiri ubusanga yewe ngo ngiye gukora amasengesho kwiyiriza ubusa. Wari usanzwe ubwiyirije no niyo utafata amafungo wari usanzwe uyafise. Yasanzwe wategereza. Nanje ga narayagoze sinotwe ngaba yakora. Narayakora noneho nkiyiriza ubusa. Kubera ko atabiryo fise. None hejo nkaburya n'ivyonye. Nkahita mvuga ati ndakora n'ayandi. Amafungo wayakora kugira ngo wibaze wowe washaka ngo kugira ngo umfate barayafata bibaza ati reka dukora amafungo. Ubundi kugira ngo tugire nibyo. Senge. Okay. Cyari byabindi nyene ntawe kubikura. Nibyo. Ubundi amasengesho yo kwigiriza akwiye gukora n'abantu kandi bashaka amavuta n'imbaraga z'Imana.
nibo bantu bakwiye gukora ayo masengesho yo kwiyiriza. Yego wenda ushobora no kuyakora bitewe n'ibibazo ufise bitandukanye bikuremereye ukayakora. Ubundi iyo wakoze amasengesho yo kwiyiriza ukeneye umuceri, ukeneye gufungura, ukeneye uduhuza, ugakora amasengesho yo kwiyiriza ubusa, je ndabigereranya nkuko wabona isazi iri hejuru y'akabati, ugahita uhamagara mu ikambi y'abasota ati muzani rokete mbere ikintu turasa. Ndashaka muzani rokete turase isazi iri ku kabati kanje. Kubera ko iyo urimo gukora amasengesho yo kwiyiriza ku tuntu duto duto, basi urimo gushaka imbaraga nyinshi tuntu duto zirengeye ico kibazo, niko mbigereranya. Ariko byakabaye niba ari amasengesho yo kwiyiriza ukayakura hari ibyo urimo gushaka ku Mana canke ibibazo biza bibaho bikomeye, tukiyima ayo mafiriti n'ibyo micari tukabyiyima, twamara kubyima tukegera Imana. Ariko hariho ntabyo ufise warugiye kwirirwa ubusa ngo ngiye kwirirwa. Ikindi ca kabiri umuntu agomba kwiriza ubusa n'umuntu agomba kumenya uburemere bw'ikibazo afise. Ariko urumva mu rushengero pastor atanze itegeko ngo uyu ngiye ndwi yose ngo nukwiriza ubusa, ariko wowe twagenda hano kuri Top Crana tugasanga arimo kwisereva kandi ugasanga amafungo barayo bridge mwebwe wewe wari wimereye neza nta kibazo ufise. Ariko ngo amasengesho y'indunga mutarya mutanga nagenda hano muri ville kuri Caprine nkasanga yiteresa gakaho bukebuke harimo kwinywera ku mugoroba kaza yashushe nga ya masengesho Imana ngirimo kudusubirizamwo ngo nanje ngo maze imisi ntarya urumva kandi arahaze sha. Rero amasengesho yo kwiyiriza nijya arikuye kubitegeko rivuye ku muntu. Umuntu ubwe yarakwiye kubyiyumva ugafata amafungo atari pastor abitanzeho itegeko n'uburumere ufise ku mutima ushaka Imana gukorera cyangwa wifuza urugezi Imana gushikana ugakora ayo masengesho. Ariko ubu pastor niba yarashwanye n'umugore ngo dukora amasengesho ngo yo kwiyiriza ubusa ngo Imana ngo itwubakire ingo n'abatarazubaka nabo bakayasira. Ibibazo byo mu ngo zanyu z'abapasiteri bazabigumishayo bareke kudushira mu mafungo atari ngombwa ngo tuyakore bitakenewe. Rero ico gihe twarimo kuvuga ku byerekeranye n'amasengesho canga ku byerekeranye no kubwira abantu ngo Imana baheze umugisha. Ababitubwira ntituzaze tuva mu izina rya Yesu, tuzavuge amina basi tubyakire. Ariko nashatse kuvuga yuko kuko Imana yaduhaye umugisha tutari dukwiye kubwira ngo Imana wubahe, twari dukwiye kubaha. Hari ijambo ry'Imana bivuga ngo Imana izatubaza yuko ngo naraje iwawe shonje ntiwangaburira, nza ntambaye ntiwanyambika. Aya mafaranga batanga mu matorero biza bintangaza cyane, ibigira 10 n'amashikano n'amashimwe byose. Kuntu muri eglise habaye umukene wa nyuma ari amafaranga pastor wabo yaragiye kuyagura imodoka izimbye ya mbere izimbye, akanayizana kwishima mu Imana ko Imana yamuhaye imodoka, ariko mwebwe mw'abakristo mwe yatanze ntabashimira. Mwebwe mwiyimye twiyimye mukayatanga ntavuga ati mwarakoze ndabashimira cyane. Umva niba uri pastor cyangwa uri umuvuga butumwa nibyo Imana yakubeshaho kuko hariho nabanga gukora ngo Imana izabatunga ngo yarabibabwiye, ariko bagita bamwe ubuzima nk'ubwo kwescroka babesha abantu ngo Imana iravuze itavuze, babesha abantu ngo Imana ibatunye amafaranga kuja kugusengera urampa amafaranga ya kugira ngo iyo ngware kuveko ngo abadayimoni bahunge itanga igiciro kiniki. Wenda naguciriye mu ijambo hari mu pastor yasengera arambwira ngo ngira ndakurukanaho karande ziwanyu zose. Namubwira ati hoya ndabyanze. Turabyangirike. Namubwira ati wacu hari karande z'ubu boss nushaka kunjya. Ushaka mbumukene. Ego. Iwacu hari karande zo kuba aba boss no kugendera no gukora mu voyage menshi. None ushaka kubinyirukanaho. Rero bapfa kuvuga karande, ariho karande rega nziza. Ego. Umwana akagira karande akavuga ati wacu dutangira dukenya ariko turangiza turaba boss. Ego. Sibyo? Nazo ni za karande. Nayo umuntu nayo kandi wango yabimbwira ndamurevye. Nasanga ari we mukene nyuma yanje. Nahise namwira ati ahubwo wowe ndazikurukaneho z'ubukene. Uyindukire uzimwirukaneko.
wenda kwirukana y'izubukene kuko ndabona ubuzima bwase. Rero hariho abantu bagenda bavuga ngo Imana yavuze itavuze. Hari umuntu yigeze kumbwira ngo umuhanuziga kandi ubu kera nta wampanurira. Kera nta muntu ngira ngo Imana abakene ntibazi. Bazoze babitubwira. Uzore no muri eglise nta mukene hanurirwa ababosi batashize. Nukuri da. Je nimbanaje n'imodoka nyambaraga costume kanje. Bataravuga ati haguruka. Imana iragukunda. Kandi ubwo si ubuhanuzi ijambo ry'Imana rivuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira si bibi n'ibyiza. Twese Imana iradukunda ahubwo yanga ibyo dukora. Yego. Umuntu agatavuga ngo Imana iragukunda ngo mbonye ugiye gutunga amafaranga sanzwe nyifitiye yo kurya. Takubesha. Ngo mbonye ngibara ry'imodoka rihinduka. Guhindura imodoka uri umubosi n'ibintu bisanzwe. Yavuze ko ati je shaka imarki yi gahindura n'ibintu bisanzwe cyane. Ngo mbonye Imana igukorera. Yarambwira ngo wowe ngo mbonye ngo warasenze ngo ushaka ngo kuza ngo wuriranga indege ngo gira mu voyage. Ngo kandi mbonye ngo amashuri wize menshi n'ukuri pe. Ngariko ngo ngura yakeneramo. Kandi gaje sinzankunda kubesha n'imbere ya kamera. Jeffs amashuri 3 ya primaire. Kandi nakunda kuba wa mbere uhereye inyuma. Habo wa mbere uhereye inyuma. Erega ntakazavuga ngo babaye abambere. Umuntu abo wa mbere bitewe naho twahatangiriye guharuka. Ego birumvikana. Rero arambwira ati warayizura yaminuza. Abwira wewe. Navuga ati turashize. Namubwira ati umukozi w'Imana ntiwaba ushonje. Niyo bari nzara iri kuvugisha. Niyo bari nzara. Nabifise amafaranga mu mufuko 10,000. Ndavuga ati akiragenda ufungure ushobore kuba ushonje. Je ntago nize indege nazo ku munsi wo kuyurira ndaganya nka kurya umuntu aja gutega bisi. Imana yazinjanyemo kenshi gashoboka ariko umuntu azavangwa namaze kuja mu ndege ngicurize. Nukuri je ntazo nome. Ariko umuntu akagira atagenda. Rero mw'abantu muvuga ubutumwa na nka pasiteri mushonje mutubwire. Regoze babwire abakristo ati turashonje. Ariko ubu asigaye hanura ibintu bitari byo. Wowe nkakubona. Urabona ko ufise uko ngukusa. Nkakureba nkavuga ati uyu musista man. Kuja kubera Canada byo mubera kandi arabishaka. Nahita nkubwira ati Imana iguhaye umugabo muri Canada. Ariko urasabwa gutanga ituro ry'ishimwe. Ariko bashaka dushime tutarabona n'ibyo dushimamwe. Dushime imbere yuko ubona cyagisubizo. Yanyishuye. Izo utwo tuntu barenza ko two gutanga amaturo. Nitwo tubyica byose. Icambere si wagiye kubikora. Ni Imana yo mwijuru. Imana yo mwijuru. Niyo mpamvu jasitsengeye umuntu ivyo namusengeye bigacabo nabwira ati uzagenda ushima Imana. Wanashaka ntuzovuge no wagusengeye. Rero kubera byaje bibyivuga butumwa bigiye bifise ukuntu bimeze. Jewe nkohereza ubutumwa bwiza. Canke nkaja kuri radio kuvuga ubutumwa bwiza. Sibyo? Canke nkuko hano turi mu kiganiro. Yego. Noneho nzankunda kubibariza kandi n'abantu badukurikiye baze kubitubwiraho. Kubera iki basige bavuga ubutumwa tukumva batanza amanimero yabo bakavuga ngo niba no kuri mikashi bashaka tubahembe. Bawarangije gukora bashaka tubahembe. Rero impamvu bavuga ubutumwa benshi. Ndabivuze kandi ngiye kubivuga icuro 2. Impamvu bavuga ubutumwa benshi Kenya. Cambere basi n'abavuga butumwa reka mvugire muri rusange n'abarokore. Abakizwa abantu basenga. Impamvu benshi bazapfa bakenye. Icambere. Imana ibahuza n'umugisha wabo bakawanjanjwa ko bakanga kuwufata. Imana imuzije kugira uzoce muri ibibazo byose. Ntangiye kugusebya kukuvuga nabi. Kare ibintu nk'ibyo. Wowe rero ukabyumva ugahita wigendera. Je nkahita mvuga ngo ntiyari uwanje. Ngo ntibyari ibyanja nk'iby'Imana ngo nibyaza. Iby'Imana nibyaza. Nta hande bizoja ngo umugisha w'Imana ntuyoba. Umva barababesha. Utabaye maso Satani yawe yobesha akawujana ku bandi. Yego icoco. Arano bazavuga ngo Imana ngo ntibesha ngo ibyo yavuze ngo birazasohora. Umva mbabwira. Imana ntibesha ariko irivuguruza. Yigeze yabwira bene Eli avuga ngo
ngo bazahora imbere y'Imana bazajya bayihora imbere bakoze ibyaha Imana iravuga ngo nari narabivuze Irivuguruje. none ntibikabeho ngo kuko unyubahisha ari we nzubaha Yego. irivuguruza none ntiyari kubera ko yivuguruje natwe Imana irivuguruza tukajyaho ngo aje ngo iby'Imana bije ngo muzi ngo birayoba umva reba ko bitayobye kabura aho ngaho wihumuriza rero bizatuma abantu dusenga n'abakozi b'Imana dupfira mu bukene icambere nuko turabanebwe ikindi tutamenya umugisha w'Imana tumenye uburyo twawitwaraho tuzapfira mu bukene tuzi ngo iby'Imana yadusezeranyije ntibiraza kandi byaragiye ahandi wowe nge nkagufasha wenda we ntidusengera hamwe nkagufasha nejo nkagufasha nkakwereka n'uburyo twakora ibintu bitwungura Yego. ariko wowe ukavuga ati ngo ibi ntabyo nakora rero abantu dusenga cyane bakunze kuba banebwe bararindira ati Imana izobikora ngo byanga bikunda bizosohora nukuri uri umunebwe Imana nta kintu umuva bisaba Imana we uri maso niba yarakubwiye visa genda urarondera passport Yego. sibyo urarondera passport ariko ngo iby'Imana ngo izabikora ku murongo byose no genda uyirondere wicara uyifise niba wowe Imana yarakubwiye ati mwana wanje uri umukobwa nzagukorera mariage nziza tangira ubigendere ubyiyumvemwo Yego. ubigendere none ico gihe bizatuma duhura n'iby'Imana yatuvuzeho kuko Imana ari ijambo rivuga ngo n'uburugenge nzakureka Imana yaguhaye ibintu byayo yagucukuriye akagezi wowe ubwawe ukagasibanganya nta kandi gucukurira ariko yakagucukuriye bakagasibanganya iragucukurira n'akandi ikibazo rero twebwe dufise Imana iducukurira utugezi twebwe tukatwisibanganiriza ubwacu Imana ntiducukure n'ibindi kuko twabuze ubwenge turagenda uko nyine Imana yaturetse ariko ni gihe cuko nimba turabarokore dusenga tureke ko babanebwe mu byo gusenga bitewe n'ibibazo dufise twakegera Imana ikadutabara kuko n'abatubanjirije barasenze cyane Imana irabatabara nanje ndi umugabo wo kubihamya je ntago ngiye kwiyemera canke mvuga iki ndamaze imyaka irenga 2 atakintu na kimwe savye Imana impamvu nabihisemwo navuze ati ubundi ibintu ufise yego narabisengeye ariko ndiyumvira ndavuga ndasoma ijambo ry'Imana rivuga ngo nabaza ndagutabara mwereke ibikomeye biruhije utamenye cyangwa se utakwishoboza Yego. nkavuga ndicara ndavuga Imana iri mu ijuru ninyihamagarira nyitaba bitamvuga nutuntu tuba muri BCB turasanzwe turaho hafi kunyitaba turasanzwe ibintu bisanzwe birasanzwe kugira tunyitaba shobora kuba nkora akazi nkabigeraho canke nkamagara amafaranga mu kazi nkora ariko turimo kuba banebwe kandi ijambo ry'Imana aratubwira ngo nzohezagira imirimo y'amaboko yawe ibikorwa ukora nibyo nzohezagira ariko twebweho nta bikorwa turimo gukora ngo Imana ibihezagire uricaye nibyo Imana yadushizemo hari ingabire Imana idushiramo kandi ingabire niba hari ikintu giza kiducira inzira kikaduhuza n'abantu bakomeye n'ingabire irimo ariko ingabire Imana yadushizemo zirimo gupfira muri twebwe waruzi ko Imana itababazwa nuko Israeli yapfuye ahubwo Imana irababazwa nuko ibintu yashize muri Israeli birimo gupfa birimo kumupfiramo atabantu bifashije atabariko barabifashamo aho Yego. atabantu birimo gufasha nivyo Imana bibabaza nayo umuntu kumva ngo yatashe Imana yamuhamagaye Yego cyane niyo mpamvu niba umuntu iyo ndamaze kuja ahantu ho gushingura rimwe maze kujaho rimwe gusa ako barimo kuririmba ndatega amatwi Imana ndavuga ati indirimbo sinyiririmba nukuri da ikintu nanza kuririmba Yego bavuze ngo tuzohurira ndavuga ati yo bazajya kwa shitani uzora kwa shitani ko ntazi imirimo yakoze Yego. ko ntari nagumye nguma nihore ndavuga ati baririmbe bayiheza Imana niyizacu rubanza canke ibingibi byo kuvuga ngo Imana ngo ikwakire mu bantu dore ko n'abantu bagize nindenda kwandikaho amajambo Yego ninda gupostinga abantu bapfuye dore ko abantu bapfuye ari bo tuzaduposta
nzagupostinga ugihari wo cyane ariko umuntu ngo yapfuye ngo tumuruje ku mastat yego ni ngupost waruzi yuko je ngupostinze wowe nkandikaho wakoze kuba twakoranye birakuryohera bien sûr none wapfuye ni bande bizaryoherwa ngo nagupostinga bande nyene ntawe tureko umwuka w'ubujyaje nimba je nzahara ukuntu nzamera nimba umuntu ndamukunze nibyo ndamwereka pe ko ndamukunze basi ntago nzaca iruhande ngo twahanye gahunda ngo nyice no nimba nkwishimiye numva twaba abashuti nibyo cyane gose je gusangira ngira inshuti nke burya na hari ijambo navuze ndavuga ngo nukunda guhagarara mu kuri uzajya unitoza guhagarara wenyine kuko abanyakuri nta nshuti nyinshi bagira kabisa nazo bagira je kwera ndi wa muntu nkunda kuvugira ikintu aho ntago nzi kugenda kuvuga umuntu yego nzakunda kuvugira abantu je iyo numvisha n'urugero umuntu yamvuze akasebya sinihutira kumusubiza yego ahubwo mbanza kwihutira kumurondera hari igihe sanga ashonje nkabanza nkamuha ibyo afungwa gasanga bitewe n'inzara wakaza kumbwira ibibi byanje kugira afungure nawe dukurikiye niba kuvuga nabi wikwihutira uriya muntu w'abandi hari arimo kukubwira amakuru yawe mabi aza kumuha 5000 akarari nimba ukoresheje izina ryanje urisebya bakaguha 5000 urarira courage komeza kabisa komeza none se ndinde kukubuza ibiryo kandi uhungukira izina ryanjye niba uririsha ndinde kuri gutesha ntawe kabisa ntago byashoboka rero tugombe kubimenya nimba dusenga dusenge mu kuri no mu mwuka sinzi nawe wateguye utuntu wenda uri bumbaze wenda ibyo twakomeza tuganira ariko ndumva ahangaha twarimo gusobanura hajanye n'umugisha buryo twakitwara ndumva twahavuzeho cyane gose kandi vraiment nize ko abakunzi ba Isaac TV bagize ikintu bahongwe ko je ndumvise hari ikintu kinini hanini mu mutima wanje mvise ndahakuye kinyubatse iyo umuntu yicaye n'umuntu w'amavuta umuntu wivuga butumwa agira byinshi ahakuye kandi ahabyunguye watubwiye kuri kahise kako bitari byoroshe bitari beze neza hari ubuzima bubi wabayemwe bw'umururazi bubishe ariko uno munsi uri mu buzima buryoshe ndetse n'abandi hariho n'abandi bavuga butumwa hariho n'abandi basanzwe bamenyekanishije ijambo ry'Imana babaye mu buzima bubi ariko uno munsi ndabona bashima Imana bameze neza ariko hakaba n'abandi usanga babandi twiteze tuzi yuko ku bwa buzima bubi babayemo canke bakuriyemo canke bayemo bivanye n'ubuzima gusanga nakoze b'Imana kwishingirira niri gusanga bwa buzima ntibavuyemo complete canke ya migenzo bari barimwo mibi ntibayivuye kuko hari umuntu yigeze kuntera inkuru mwigeme ambwiye ati jewe naragiye gusengera muri eglise niyi rero haragera igihe turakundana n'umuhungu ari aho atari muri eglise ariko umuntu asanzwe antwara cyangwa mu apotre cyangwa bakunda babona ba daddy byonzi daddy wanje ntiyavuga ati bivanye no kungera ubucuti bari bafitaniye bati ujya muntu oya swi wawe kubera yuko ari daddy wiwe umukobwa aravuga ati none nemere umuhungu uko wavuze ati umugisha wiwawe akagezi kawe Imana ikagize rimwe kakitobera ikazogaruka mugabo ari abandi bagatovye kazogaruka rero uwo mukobwa avuga ati jewe shwamfise ntayo mbona daddy wanje no ategeza kuduhezagirira ejo no ategeza kuduha umugisha kuduhezagire kuri mariage ariko avuze ati bihagarare umuhungu si umunyamavuta anasenga bigende gute urakoze umukozi w'Imana wivuga kwiye urakoze cyane urumva daddy yacavuga ati si umunyamavuta ntasenga nta munyamavuta icambere mwabantu mudukurikiye mutarashaka abakobwa tugomba gukundana nabo tuzabana ntago tubarondera mu mwuka tubarondera mu mubiri ko kandi ntago tubashakira mu mwuka ngo fukame mu mubiri ngende fukame nzafungura amaso umukobwa tubana mpagaze impande ntago bibaho nzareba cyane mvuga ati niba uri yujuje ibyo nkeneye sibyo reka ntangire gukundana nawe nzakomeza senga kuko dukundanye
uko nyine uko mugenda mukundana iminsi ishira mwiyumva nawe niko hagera no kuri ya level mumva nyine kari mwebwe banyu yego ndanapinga ndananenga cyane abagore bubatse mugabo akakubwira ngo utahe wanyu ngaca wirukanka ukagenda umuzoza amansubiza ati iwacu ni mu Rubavu twavuye mu Rubavu gwa ko yosubira iwaho ako kantu singa bakopejera zindakabanobeje umuganga ubwiye ati subira iwanyu uzavuga ati ariko ni ndo Rubavu gwawe ni iwacu urumva rero nimba dadi wiwe yaramwangiye ngo uwo musore umunyamavuta sibyo ashobora kuba atari n'ibyo gusa ahubwo yaramwangiye kuba ari n'umukene canke abona uburyo akeneye dadi atabufise ikindi naco dadi agashobora uwo mukobwa erega badadi uziko badadi babafuhira mwe bw'abakobwa bikomeye ahubwo abakobwa mudukurikiye dadi hamwe anagufatanya message y'umuhungu yaguterese abwira ati ubundi uba muzima kandi ibyo twangona umubyeyi wawe kimwe muri byo uwo mukobwa ashobora kuba na dadi amukunda abo urumva icambe dadi agashobora kuba akunda uwo mukobwa akavuga ati nagenda baramuntwaye ya baramuntwaye karabaye nizo so kumuronka urumva rero mwabantu mwe twese gaturayoboye mu matorero uretse nabadadi n'abavyeyi bacu batubyaye one mwabavyeyi bacu mwe mwatubyaye namwe mwabapasteri mwe mutuyoboye yego kurya mwebwe muza gushima abo mwabanye ntabo mwagishije inama reka nabanje mukabashima natwe mutureke niba nikundane n'umukobwa mwimbwira ibibi byo mwimbwira kahise kiwe nge sinari impari yego from ngo yakoze ibi muri kahise nge sinari impari ndita ku byubu nge sinari impari mwe mwarimo hari mwarabibonye kandi nta n'ikintu byabamariye mwibigarura ibyo byo gusenga ntibibareba mwebwe simwe mutanga amanota y'abasenzi urabyumva yego apfa kuba nubwo n'urugero hari je niba we dukundana je senga cyane senga cyane nawe ukaba mu byo mwisi cyane imbaraga zanje zizomira izawe gose ariko rero hari ikibazo kiba umukobwa agahura n'umusore kabisa umupagani wa undi wahatari yego sibyo umupagani wahatari noneho kubera mubonanye akamodoka agakora imibare akavuga atazajya ndane poza ngiye hana akundana wa mukobwa akavuga ati nzomusengera nitwabana nzomusengera hindo umva nibidahera mutarabana mubana sinibaza ko byokoroha mubana ego birakomeye bansi kuko iyo umuntu ari kinagushaka ucanga se afite ikintu runaka kandi nibukebuke ariyorosha bikagenda bishira yego kandi ni nkuko mushobora kubana n'umugabo avuga ku ndimi akavuga mu ndimi peza ndimi bazababigisha kuvuga akanahanura ejo kazasanga ni gipagani ni gisambanyi ni kinywanzoga ni imborego kandi hirya ejo mubona kuri podium akigisha niyo mpamvu nimba uri umukobwa twikundaniye dadi nta kintu bimurebaho dadi niyanga kugusezeranya je ndabivuze kandi ndazi yuko wowe pasteri wawe niyanga kugusezeranya ngo yasi uwo musore yego mu gihugu hari abavyeyi baba pasteri ugenda ukabwira ikibazo cawe akagutahura kandi akavuga ati muze je mwebwe mu mari muteranire hano nzobasengera yego ariko dada kubwiye ngo uriya ntago yanabyeretswe mba mwabantu mwe dushaka bo tuzabana nawe ntago tuzabyerekwa tuzaza tumushime jenga navuze ko mfite fiance naramushimye nkunda comportement ziwe ndamushima nyine ariko sinagiye ngo ari Imana ngo nyine kumufasha naramwiyeretse cyane wagiye byane ngo Imana ngo yakuntumye ugenda cy'umubiri nyene mwabakobwa mwe mutarashaka umuprofeta nazakubwira ngo Imana yamugutumye uzabwira ati kutagutumye kuri mushiki wawe ibi bintu nagaribye imutuma nkande Imana intuma kuri wowe ngo dukundane zamu mubiri umubwira ati naragukunze umukobwa nakwanga kwange done twe nitwanze yego n'aba pasteri ntago babana n'abari bo babanje gutereta ariko ikibazo tugira nuko ari gihe dutereta umuntu ejo bundi ntibicemwe tugahebana akagenda twamamaza ngo uriya n'umuhemo
no yego uko yari yaje tutazi inzira yazananye niko nundi azaza atanzira kabisa turimo kugiranira ibibazo umukobwa akajaho ngo je ngo banwaye umusheri wanje bakigwa baratukana ku ma statut batukana ngo yanwaye ngo yanyibye umusheri yego ako ndatanga umusore ngana nanje cyangwa umukobwa ngana nawe bo mutwara gute ibaze ni umwana bo mutwara gute we ngana uko bakakwiba ntaho kabisa nibyoshoboka ko biba umuntu nimba nanone wari ufite umukobwa mukundanye akagenda sankunda gutanga urugero yego nimba agiye nkunda canke n'ikintu waba utunze kikagenda nkunda gutanga urugero umuzungu akora imodoka yarakoze amapine imodoka yuko nitoboka amapine bazashiraho ayandi ikora troviseri yuko troviseri nibiba troviseri hazaja kuyinde none gute Imana itotegura ibizasimbura ibyacu batwaye wow amen amen ukaroniko Imana yateguye kandi izohindura nivyagende ibi hazotse ibindi bien sûr nibyo rero badadi ntitukabatindeho ngo badadi barimo gusenya ingo nyinshi barimo gusenya amakupure menshi ngo ni badadi none ga nimba ari badadi hari n'uwabivuze CHIMAMANDA baramuzi abantu bakusanzwe bakwikirana ama Facebook yabivuze cyane ivyo bintu vyerekeye yo gusenya ingo arabadadi ugasanga couple barayisambuje kubera yuko ugasanga babigiyemwo swati kuvuga ngo ntimube ntiyo gutwara cyangwa ugasanga kubera yuko ngo niyo gutwara ibintu nk'ibyo ngo ujya ngo ntango yewe ngo wenga Imana yaguteguriye ngo uri hanze kabisa ngo vision ibyo bintu birakabije ngo umuntu ngo Imana ngo yakuremeye ngo wese wo mu Burundi usanga wewe uwawe muguma muhurura murengana cyangwa ufite na contact yiwe arakuramutsa mu gitondo aramutse umeze neza ukazasubiza ejo tunone nk'aba bashaka biki ariko nabo zababwira ngo yewe ngo wawe ngo uzitesha nguriya ngo no kugutesha intumbero kabisa bumva ibyo bintu rero abangaba biyitango ni badadi ese ari ikiganiro nigeze gukorana na Beni mu mwaka washize ndababwira ati abamwita badadi ati umwaka ugiye kubabera mu biti bamwe muri bo bagiye gutandukana n'abagore mu migo Bene aravuga ngo ya ngibyo ngo izira ngibyo bintu nawe ngo urakabije ngo dadi watandukana n'umugore ariko abangaba ngo ni badadi umva ngiye kuvuga iki kintu kuko kera naratinya kuvuga kuri kubera nabagashonje ubu ni navano ndaja gufungura muri Top Crown cyane ubuvuga kubera urahatse nta kibazo urumva ngiye kubivuga kuko abangaba twanga ngo kuvuga ngo ntawungura sererake jega ndanywa sererake arazavuga ngo ni yabana ake ntawungurira ikintu na kimwe abantu bose biyita badadi ababyita bose kari badadi ndaciyemo akarongo n'abapagani abantu bose bita badadi noneho bakanabyita bakabyumva kuko ugomba kuba pasteur cyangwa wamugana ibyo bita ngo ni ba apotre ahubwo amazina noneho bayamaze ngira ngo bagiye kwimukira ku bikerubi bagiye gutandukira y'abamarayika nabo ego kuko why bundi dadi ubundi iryo zina rya dadi sibyo reka tuvuge ko ari umubyeyi ubundi umubyeyi mwebwe abo muri ko murabera ba dadi murimo kubagaragariza ububyeyi ni cambere yego murimo kubagaragariza ububyeyi ese umubyeyi kubiri tubwira ngo umubyeyi ntago yagusaba ifi ngo umuhe inzoka cyangwa ngagusaba umutsima umuhibuye yego ese mwebwe ba dadi dawega abana banyu barimo kubasaba umuntu urimo kubafasha so muri abana ivyo bari bakwiriye kuhabwa ibyo murimo guha abana banyu nibyo mwari muri ko murabahereza canke murimo kubayobesha dadi gute jenza presenta ngo umukobwa tuzabana asengera hehe numuririmbyi ngo akora iki mwishengero sinzi uwuhe murimo yego taho numva ko kagiye kukugusha kandi dadi yashatse wa muririmbyi niwe babanje gutandukana dadi dawega yarandushije ashaka umunyamavuta none kari umunyamavuta batandukanye gutara abanyamavuta gusa ico kintu tujigeho namwe munkurikiye kugira ngo mwite umuntu umuvyeyi wanyu ese ibyo arimo kuguhereza nibyo
ababyeyi bakunguye guha abana babo. Wari uzi ko twebwe abana hari ahantu tugenda nabi kubera ababyeyi bacu. Urugero, akana k'agakobwa k'imyaka 16 karatunze iPhone y'amamiliyoni, mama wakatunze Tekino ya 200,000, papa wakatunze ya 300,000. Wayi mutabaza umwana wanyu iyi telefone wayibonye izo miliyoni zaje gute? Yego, izo miliyoni kari nyinshi, telefone wayirose gute, byagenze gute? Ariko barahura nk'abakomando, umwana ahubwo ni wari bababwira ngo fotora. Uwaye mutumva yuko uwo mwana wanyu telefone yayikuye mu nzira mbi, ntanuga ari nziza n'ukuri pe. Za nkunda kubivuga. Ariko unabakobwa ino muri Afrika bafise uburyo bitwara. Je nkagukunda no munsi, nkagusaba gukundana, kambwira ngo uzabitekerezaho, hirya y'ejo gacumbwira ngo nabyemeye. Yego, urumva? Hirya y'ejo kambwira ngo wabyemeye, hirya y'ejo hazaba ari kwa Mungu, hazaba ari kwa Mungu. Ejo ni kwa gatanu, hirya y'ejo hazoba samedi. Aha, noneho basi nabigusabye kuwa gatatu, umbwiye ngo nzabitekerezaho. Kuwa kane urambwiye ko wabyemeye, sibyo? Vendredi sasa. Ego, Zisheri zinikindi ati bujya kwa Mungu sinzoja gusenga imishatsi yanje yabaye hatari. ngomba ngo sanabi kabisa, sanabi nkeneye salo. Nkeneye salo. Nindwe ntirashira. Je niba ndumuhungu uwo mukobwa je nzokomeza ndamutereta, ahubwo urumva ataje kusahura. Nukuri ndabiha bakirikare. Ego, ni nayo mpamvu bujya kubera ababyeyi hari ukuntu batarimo kurera abana babo bagire n'impanuro n'ukuntu bagakwiye kwitwara. Abakobwa benshi basi mwabakobwa natwe abahungu hari gihe biza biba nimba dukenye umusheri wawe, yego, canke yagukunze buriya ijambo ry'abana kubwo urukundo Imana yakunze abari mu isi byatumye atanga umwana wawe. Sheri wawe kubwo urukundo agukunda byatuma guha n'ikintu utamusabye. Wow. Namwe mwabasore mwe canga mwabakimwe, mwabasore muze mureka gushima abasheri babandi ngo baberewe, nawe wawe ushatse yabegwa nkuko warunaka berewe. Ni imitahe shama amafaranga arasa neza. Newe ari nko kwifungwa abandi ngo usukisha neza, ngo genda usokoresha uwawe uve kubaba kuhisiza ngo perfect ngo kamota nawe ga wawe kamota. Yego, rero bishatse kuvuga iki? Ababyeyi hari ukuntu barimo kwima twebwe abana babo ibiganiro. Yego, je niba nyimye ibiganiro nzokura, niba uri umukobwa uzokura uzi yuko umuhungu mukundanye ari ukuguha amafaranga, akakugura telefone, akakwambika, ugomba kuzura bimusaba byose bihindukira kuba muhungu. None gasha nimba je dukundanye ejo mbwiye imishatsi urumva ko kuwa kanga mbwiye imishatsi wisukishije n'ibyo wagiye muri salo icumweru kiza cinda kugira ati sheri byokunda kuwa gatatu tukaja out tukaja gusangira. Yego, kuwa gatatu uri wakuyeho phone urihanganye ku mugoroba wisutira telefone y'umukobwa mukundana. Sheri uzi nikindi telefone yaguye mu mazi yamenetse. Mwabakobwa kubera iki telefone zanyu zikunda kumeneka, izacu zikomeye ngo bayibye kumbe bayibishije mbe bavuze ko kwibisha ibyo bintu birabaho, ndabizi birabaho. Je nirya ndavuze ati sheri telefone yabaye inyibye yamenetse, reba niye ku mugenzi. By the way nukuri nanga kubesha. Niho tugitangira sindana kumenya nawe nturamenya ngo sobanukirwe. None wa mukobwa we utangiye ibyo bintu icambere uri ya musore akubonye nk'ubu maskini n'ubusuma, akubonye basi kufite itama y'ibintu kuri ndushi, kurushe uri umukobwa wihagazeho, sibyo? Nimba ari umusore agukunda ejo bundi naho ucene nguzi nikindi ngo burya ngo
uburya ngo ngaho nabango nabana n'umugenzi ngo turapanze ngo none ngo twabuze ayo kwishura inzu ngo uraba kubikora kandi abiwabo burya izi telefone dutunze ababyeyi bacu bazitwase bakazicekira harimwo bosanga turihigwa inzu ku kwezi. Isaac TV. Oh.